kenyair ngalir tembus petang angke kenyair ngalir tembus petang angke mekejang cocok yen sube nomor ne pesu kode alam itianda direbutan rumus jitu pasangin dua repesu ya namone pesu api rumus jok sing ngenen masih isin dompet kanthi kedah sing masise isin dompet kanthi kedah sing masise adot pangsuge sengsara ane kepanggih kajeh telah pipis nyilih masih kalah payu bengong nyedotol di balai banjar pinyo malaku bengong sejaban di balai banjar aku negak mula kewah yeneng sube ketagihan dia stone kalah kena hesing taen ando ngupas air kanthi lengar mangenehang embah bilang binatangnya gede lantang kan masak kan kak ngukup kak ane janian sing jaden kak ngukup walau jani kak malah tembus gitu yang sing ngukup jani doang jabulian mau beki dukong kan bekat dukong pun lawan sing luang beliang bahasa biasa kak bekat tubuh kadung kecapnya kan udiang mana ada ya ratu badano ledang ando jadi jangko badangan ko ratu isen dompet kanthi kedah sing masise isen dompet kanthi kedah sing masise adot pangsuge sengsara ane kepanggih gajeh telah pipis nyilih masih kalah payu bengong nyedotol di balai banjar adi diri bengong kak aduh bengong kak nyak buku sedengar sube ketagihan dia stone kalah kena hesing taen ando ngupas air kanthi lengar mangenehang embah bilang binatangnya gede lantang sube ketagihan dia stone kalah kena hesing taen ando ngupas air kanthi lengar mangenehang embah bilang binatangnya gede lantang